Kani kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karanlang. Kimat ki bakongsan. Kano ka jingekren halor ka Kashmir kan long tang hapdeng ka India bat ka Pakistan lapin syai u menteri ki kambari ka India US Jaishankar henin kasni. Khang ka Aizawl Municipal Corporation ban pendan kam ye ki tiar plastik ba pendan kam tang shisin shiwat bat ki plastik hanong ba Aizawl na do menta ubnai. Kajing penkreak ka Sarkar Meghalaya nakabenta ban penlong ya ka National Games 2008 kalayat syakmat kumbalatmu yatho Menteri Rangba Conrad K. Sangma. Ki khubor ki babnya. Kano ka jingekren halor ka Kashmir ladak kalong ka badan kam kanlong tang hapdeng ka India bat ka Pakistan lapin syai Menteri ki kambari ka India US Jaishankar ya Mike Pompeo Menteri ki kambari ka US henin kasngi ha Thailand. Kani kajing pensyai kalami kat tu kat nisngi hadian ba u Presiden ka US u Donald Trump ulat terwa ban penlong yak unong kren penyesuk hapdeng ka India bat Pakistan hakabiadai bat kajing akan ar hapdeng kini ar mamla halor ka Kashmir. Hakajo kapor ka India kalak kelpat ya ka Pakistan bahkan penyo ya kilat jingerap na kabenta u Kulbhushan Jadhav u balong usipai duriau ka India u belasha aset patok ha Pakistan klem kanu ka jing penwit ni jing pentriam kumbala hukum da kaying bishar International Court of Justice ka India kadang ap ya ka jubab na ka Pakistan halor kani. Ka Aizawl Municipal Corporation AMC kalakhang ban pendan kam ye kitiar plastik ba pendan kam tang shisin shiwat ba ikipla plastik kiba kajingben ka duna ya ka sanpau micron ha nongba Aizawl ya tho u officer ka tegatnat henin kasni. U commissioner ka AMC u DH Lal Thiang Liana ulaong ba ka AMC kalapen bena ba ka Aizawl Puli bang kato u commissioner ka AMC u DH Lal Thiang Liana ulaong baka AMC kalapen bena baka Aizawl kan long kasar kaban ampen dan kam ye ki plastik na do mentau benai ula benrap syuk ban na do mentau benai enam syak ban rak bat pendan kam lanibu ye ki plastik ki baka jingben ka duna ya kasan pau micron bat kinu ki balik persyak kin syak pensitam kat kumkaan. U commissioner ka AMC ulah tu ru baki nong trai jong ka AMC kin penlong ya ka jing talasi hakilenti ban rong syasor Aizawl ban khanglat ya ka kit karong jong ki plastik syapu sor. U Menteri Rangba Conrad K. Sangma ulah play perda ya ka lempung ya lek kai football ki kena arit ka Meghalaya Baby League arajar khat khandai ha ka jing yalang ka balalong ha Meghalaya State Convention Center henin kasni. Usang ma ula ay kublay ya ka Meghalaya Football Association kabala penlong biang ya ka ni ka lempung ya lekay ki kanarit hakasien ka baar bat ula ongru bakalong ka badan kam ban petho ya kisap ya lekay ba ki kanarit kidan hakarta ka biang bat ka Meghalaya Baby League kalong ka lempung ya lekay ka biang ba ban penjanai ya kita kisap jong ki kanarit kna baken long ki klur ya lek football ki bat tibet ba anda ki lahe. U Menteri Rangba Kajela ula kenturu ya kikmi kikpa ban kershan bat aimen siem ya lagi khun bat ban amshim ba ki jing ya kai sport ki long ki jing penthut ya ka pulih putih jong ki khun. Syuakane u Menteri Rangba Conrad Sangma ula pen ipat ba ya ka husnam ban ai syakin nong job jong ka Baby League bat ula pliru ya ka website jong ka Meghalaya Football Association. Ka Smart Trust henin kasni kala aya ka khusnam Best Traffic Policeman Shillong arajar khat khandai sya iba Victorious Linkhoi ibalong u head constable but u step ja kikra sangma ubalong constable nakabenta ka jingno senyang bakraw jongki hakaban kham punduna ya ka dheng kali hasor Shillong. U President jong ka Smart Trust UP Nayak but ikong RV Suchiang Additional Chief Secretary Home Police kila sami ki khusnam sya kinong job. Kibaledon rengkat hakani kajingalang kilong kidkhat jong ka Smart Trust ikong CA Lingwa Superintendent Kipulit Haiz Khasi Hills Shillong bat ubidi Marak Superintendent Kipulit Peniat Kali East Khasi Hills Shillong. Kani kadai ke All India Radio Shillong.
मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहाँ से लॉटरी लगती है? बेटा आरपीएल की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली, ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएल की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Kani kedai ke All India Radio Shillong nginip teng biang bat ki khubor. Menteri Rangba Conrad Sangma ulihat hu hanin kasngi baka jingpen kre jong ka sarkar jilla nakabenta ban penlong ya ka National Games House nam arajar arpuar kalaya shakmat shai kumbalatmu. Habayakran bat kinong pathai khubor ha Shillong Conrad Sangma ulihat hu baka sarkar jilla kaladap ban penkre ya ka blueprint nakabenta ka National Games arajar arpuar. Sho ulihat hu ru balayo ya ka jaka banshna ya ka stadium ka bakong san jong ka tay ka lumpung ya lekai bat baka jingkran shapang ki kampisa tengka hakabedai bat ka jingpenlong ya ka ni ka lumpung ya lekai kalapoi shado ka kanhuan ki menteri ka sarkar Pedang namar baka sarkar jila ka panjing ya rap pisa na ka sarkar Pedang hakabedai bat ka ni ka kam. Menteri Rangba Conrad K. Sangma ulalet banyadon ringkat haka jinyalang ba Shisian Arsnem jong ka seng kinong hikai college kajala ka Meghalaya College Teachers Association MCTA kabala penlong ha St. Anthony's College Shillong hanin kasngi. Habakran haka ni ka jinyalang Menteri Rangba kajala ula ai kublay ya ka MCTA nakabenta ki jingle abha babun jong ka nakabenta kinong hikai college ki samla pule patkatnat pule putihi barok away. Ula ban rap shusho bakalong ka badan kam ya barok ki badan benta haka pule puti ban omklet baka jingtmu bakongsan jongka kalong bansan dor ya kalaway jongki samla pule. Nalor kata Menteri Rangba Conrad Sangma ula ongru baka sarkar katip bat kasngokya ya ki jing bakinong hikai baki samla pule ki ya kendu bakan le ban kanyale ban le ai halor jongki. Hakaway pat kalyang Menteri katnat pule puti iba lakmen remboy ila penpau ya kajing snow diaw halor kajing slam ban penbena ya ki result kabalak ta shibun ya ki samla pule ki bakwa lek pule shabar jela. Kumta ila kantu ya ki nohikai bakinyale ban kyar na ki bakum kini ki jing penthot knang baki samla pule kin amngat haki bakum kini ki jing Hakani kajing yalang ladan ru kajing penkup burom ya ki nohikai ki bala shong thaj da Menteri Rangba kajela. Ka dorbar lior jong ka JHADC hakasmi palay baladap kala menjur dakaway ka jingmot ban priang ya ka bill Jaintia Hills Autonomous District Election to the Office of Doloy's Rules arajar khat khandai kabiaday ba ka jingbo kendon haka jingjit ya ki Doloy. Katkum kani ka bill baro ki kertong ki bathap kerteng na kabenta ban long Doloy ki day ban pentip bat kedaw syai haka por thap kerteng laki la jusha mudoy teng halor kinu ki kam sniu la dadon. Lawan rakyat kani ka bil hakamat ka dorbar hakasni palay jong katayo baladap da iba finally well bare iba long u executive member badai pet iki kamsan hima sima jong ka JHADC. Lawan rakyat kani ka bil hadin baka ying bishar High Court ka Meghalaya kala penmi ya ka hukum halor ka jingdon kam ki kertong ban kedaw syai ya ki jing syak mudoy halor ki kam sniu haka por bakithap kerteng ban syak jiet kum kinong yalam snong haka jela. Ka Sarkar Arunachal Pradesh lambat ka teri bat FICCI kala penlong ya ka North East Regional Conference on Transformation of Indian Agriculture ha Guwahati hanin kasngi. Haka bakran haka ni ka jingalang Menteri Rangba ka Arunachal Pradesh upe makhandu ulaong baka por kala day ya baro kinong tawaan bak ki start ka rukam kta haka rep karyang ban kampan le jingmut haka rep karyang ka bayay ne ka bakhira song ka ba penmi iki jingtung jingtap ki babha ki ba seiso ki bala ban sha ya ka jingkala haka jinglong ka sunbneng pat ka ba ay jingmentoy ya kinong rep. Bat katung ila poisya ka bakot jong ka khubor ka balawan chapi nak All India Radio Shillong sa shipor kata ka por prabaji nginya so bat ka Delhi station nakabenta ke khubor haktin Hindi ka bangot pat ka khubor haktin Pareng haka por prakasan minute kani gadai All India Radio Shillong.